米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。我丁阿拉外古法鲁者阿米第二多嘎瓦斯，单纯的信心。萨利嘎嘎马布隆平安。马拉兹在吉达阿比拉亚多苏阿的诺嘎瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。苏阿的萨基耶斯。Ano tsaay ka Matia uno kamangay wawa kubilayap tupikuan no kawas tsaay ko mamala finaulan ningla saan. Luka faru kusafaw at sifang bitu kusafaw at tusir. 耶稣说，凡不像小孩子一样接受上帝主权的人，绝不能成为他的子民。路加福音18章17节。Sari kakao Matia o kamangay awawa amitalias to ina at mama ningla hanan itakot lemak at saay kahji hinapet amitier to tapang ta pakatinako kita to naikakarayanay rihalay 如同孩童依靠父母一样，我们也应当坚定不移地信靠上主，才能够经历属天的平安。米多伦吉达，我们同心祷告。Tapangao, patalian ko faludyo ako. To saka pakahapinangaw ako to katalangtsaan no tireng. Sa puneran ako ko faludyo, ato o tingalaway ko faludyo amitalias itiswanan. Amatumas no naitiswanan arihalay ato lipahak ko faludyo ako. 主啊，求你光照我，使我看见自己的软弱，愿我以谦卑和单纯的信心信靠你，使我的内心满有你所赐下的平安和喜乐。Pakani i dalam anay ngangan utapang ji Yesus Kristo mitolon. Amen. Nanay mapalamat no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。